Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav! U današnjem videu želim vam pokazati kako sklopiti jednu četverotaktnu mašinu koja ima štetu na samom klipu. Nov klip smo naručili, postavili smo karike u mom prošlom videu, prebacili smo SLS ili sekundarni luft sistem, ventile na novu glavu, napravio sam nove brezone ili štiftove i danas pristupam ugradnji samog cilindra. Pogledajte kako se to radi i ostanite do kraja. Da biste krenuli sa postavljanjem ili montažom jednog četverotaktnog cilindra, potrebno je liht mašinu ili magnet sa desne strane postaviti na mrtvu tačku, to jeste nultu tačku. Vidite ovdje imate određena slova i određene podvioke, nazovimo ih zareze. Njega ćemo jednostavno postaviti ovaj T punkt, postavit ćemo ga da bude paralelan sa ovim žlijebom ovdje na samom bloku motora. Dichtung smo postavili, prstenove montirali, klip smo nabacili na samu radelicu, sigurnosne prstenove sa jedne i druge strane smo ubacili, postavili smo sam cilindar na klip. Lanac smo izvukli van, vodilicu samog lanca smo ubacili unutra. Ovdje ostaje nam sada da montiramo, odnosno postavimo sami dichtung koji dolazi prije same SLS glave vašeg skutera. Nemojte ni u kom slučaju da zaboravite ove centralne hulze za centriranje vaše glave. One dođu u dijagonali, vidjet ćete tačno paše mjesto gdje one trebaju da nalegnu. Gledajte ovdje ovu veliku rupu i ova dva zareza tu. Oni moraju da budu paralelni sa blokom motora. To je ta nulta punkta na koju treba da dođu same nokkenvele.
Tito dragi. Dragi moji prijatelji, sklopili smo jednog četverotočkaša. Svaka površina mora da bude čista. Zamijenite obavezno dihtunge na samom kućištu motora prije samog cilindra. Na sastavu cilindra i sekundarnog luft sistema stavite isto nove dihtunge ako imate, naravno. Nemojte zaboraviti ni u kom slučaju one čahurice, to jeste centralne hylze koje služe za samo centriranje vaše glave, cilindra. Kada sve to završite, postavite kiphebel ili klackalice na same ventile, slijedi vam štelovanje ventila. Kako se ventili šteluju na jednom četverotaktnom motoru, to možete pogledati na mom videu pod nazivom Atest ventila na četverotaktnom motoru. Sutra ostaje mi da sklopim auspuh i montiram ovaj đavo unutra i slijedi testno paljenje. Zapamtite još jednu stvar. Prilikom izbora svjećice za vaš skuter, lijepo bi bilo da imate originalnu svjećicu sa odgovarajućim toplotnim stupnjem, nazovimo ga tako, koja zadovoljava kriterije vašeg samog motora. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Velika hvala svim mojim pratiocima, ljudima koji su abonirali, pretplatili se ili subscribenovali ovaj kanal. Zaista kada vidim da se neko pretplatio na kanal, onda mi to daje motiva da radim više i tako dalje i tako dalje. Veliki pozdrav! Ćao!